Reka nongere mbasuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tuganira ku makuru aba akomeza kugenda avugwa ndetse n'akomeje kugenda ku bitangazamakuru bitandukanye yabyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku bitangazamakuru byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ikinyamakuru Imvaho Nshya cyandikira kuri murandasi banditse inkuru bayiha umutwe ugira uti umufasha wa Jenerali Mubaraka Muganga yanyomoje bavuga ko yahunze igihugu cy'u Rwanda. Inkuru yanditswe ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2024 ati abiyita ko barwanya u Rwanda bakomeje gushaka icyatuma abantu bahungira ku binyoma birirwa bahimba bagamije kuyobya ab'imitima yoroshye by'umwihariko abakunze gukoresha imbuga nkoranyambaga. Mu bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga harimo ibinyoma byambaye ubusa bahimba bakavuga ko bafite igihamya badashobora gusobanura ibyavuzwe ku mufasha w'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda General Mubaraka Muganga Madame Solange Kamuzinzi Mubaraka. Bamwe mu bifashisha imbuga nkoranyambaga mu gukwirakwiza ibihuha bavuze ko Madame Solange Kamuzinzi Mubaraka yahunze u Rwanda bashyiraho n'impamvu mpimbano zigamije kugaragaza ko mu gihugu adatekanye. Abakwije ibyo binyoma bavugaga ko hari abafasha b'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda barimo gusaba ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abishe inyuma y'imbuga nkoranyambaga ku bikubitiro bavuze ko Solange Kamuzinzi Mubaraka umufasha wa General Mubaraka Muganga mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Facebook, Solange Kamuzinzi Mubaraka yanyomoje ayo makuru ayishura ko abakwiza ayo makuru bagamije gushaka ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga no kujagaraza ababakurikira. Yongeraho ko kandi ko abakwiza ibihuha bagamije kugurisha u Rwanda kugira ngo rero bakomeze kubona amaramuko. Yagize ati ngo habaye iki amakuru numva mu mihanda ya Arizona ngo nakoze iki nahunze u Rwanda izo views ati mugurisha mumeho icya 10 kabisa sha iyo bababwira never again mwumva iki. Uyu mubyeyi utarigeze kandi ashiturwa n'ibyo abo yita abahashyi yanyujijemo rero aratebya agira ati mujye mwohereza icya 10 mu Rwanda munarugurisha nirwo rubatunze. Solange Kamuzinzi Mubaraka azwi cyane nk'umuhanga mu by'amategeko wunganira abantu mu bijyanye n'amategeko akaba ari n'umuvugabutumwa. Ni umwe mu bagize ihuriro ry'abafasha b'abasirikare bakunze kugaragara mu bikorwa byo gufasha imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye ndetse n'abamugariye ku rugamba. Akaba rero ari Solange Kamuzinzi umunyamategeko ukomeye cyane akaba n'umufasha wa General Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avuga mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe agaragaza ko u Rwanda rudakwiye kongera gusabwa guha inzira abacanshuro bakoreshwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe batsindwa n'abarwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Tariki 29 Mutarama 2025 M23 yohereje abacanshuro barenga 180 bifatanyaga n'ingabo za RDC mu kuyirwanya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bose batashye banyuze mu Rwanda muri indege ibajyana iwabo i Burayi ubwo bageraga i Kigali. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri RDC Jakem Shabani Ruko tariki ya 29 yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati Blackwater izina ry'abacanshuro bakoreshwa na Eric Prince wabaye mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko muri RDC gusa ariho umuyobozi nka Shabani atera urwenya kwikoreshwa ry'abacanshuro mu gihugu cye kandi binyuranyije n'amahame mpuzamahanga arimo iry'umuryango w'abibumbye n'iry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yashimangiye ko nyuma yo kwandagazwa kw'abacanshuro biganjemo abanyaromaniya mu rugamba rwabereye mu gihugu Goma mu mpera za Mutarama bagahabwa inzira n'u Rwanda ubwo batahaga leta ya RDC ubu iri gukora n'abanyakolombia binyuze muri Blackwater ya Eric Prince. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko uretse kunyuranya n'amahame mpuzamahanga gukoresha abacanshuro guhabanye n'intego z'amasezerano y'amahoro ya Washington n'itangazo ry'amahame ngenderwaho ya Doha yitezwe rero gufasha RDC kubona amahoro arambye. Ati kandi nizeye ko u Rwanda rutazongera gusabwa ubufasha cyangwa se gufasha mu gucyura ikindi kivunge cy'abacanshuro. Hari impungenge ko intambara ikomeye ishobora gusubukurwa vuba kuko M23 igaragaza ko ihuriro ry'ingabo za RDC ririmo abacanshuro rikomeje kugaba ibitero ku basivili no mu bice igenzura kandi ko yiteguye kubarwanirira ndetse no kurwanaho ubwayo. Mu bice iri huriro ry'ingabo za leta ya RDC reruka kubagabaho ibitero harimo Mpeti muri teritwari ya Walikale, Mijenje muri Masisi na Mikenke muri Mwenga. Muri ibitero byose hifashishijwe indege za drone za CH4. Akaba rero ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akomeza kugenda abigarukaho.
Reka duce no mu gihugu cy'u Burundi turebe inkuru ihavugwa. Amakuru aturuka mu Burundi aravuga ko mu ijoro ryo ku itariki 21 Nzeri umuryango wabuze umwana wabo wa mbere wapfuye avuka mu ivuriro ryita ku babyeyi ry'ibitaro by'akarere ka Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu burasirazuba bw'igihugu. Ariko ibyo byago byafashe indi ntera ibabaje aho umubiri w'uruhinja wabuze mu buryo bw'amayobera, umuryango ukaba urimo gusaba ibisobanuro. Nk'uko umuforomokazi wari ku kazi yabitangaje ngo uyu mwana yavutse apfuye ahagana mu masaa 8 z'igicuku cyangwa se z'urukerera kubera kutagira morgue ikora, ibyumba bikonjesha byanduye kandi bidakora, umubiri w'uruhinja wazingiwe ishuka ugumishwa muri salle d'attente cyangwa se abategereza. Uyu mubyeyi bise NC yagize ati twasabwe gutegereza gutwara umurambo ariko nyuma y'amasaha make ntiwari ugihari. Iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ivuga abapolisi bahise babimenyeshwa, bivuga ko babujijwe rero kugira icyo bakora n'umuyobozi w'ibitaro Dr Renovant Ndayizeye, bivuga ko yabujije rero gusaka aho hantu. Abaturage ba Ruyigi bo baribaza bati ubu ni uburangare busanzwe cyangwa ni uguhisha. Abakozi bashinzwe ubuzima batifuje ko amazina yabo atangazwa bavuga ko ibintu nk'ibi atari ubwa mbere bibaye kandi biterwa n'uburangare bw'abaganga bashya babona imyanya mu buryo budasobanutse kubera ko ari abayoboke ba CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi muri 2023. Muri ibi bitaro bya Ruyigi bivuga ko hari uburangare bwagiye butuma abana banavukira hasi ku butaka nk'uko amakuru yakomeje kugenda bivuga muri iki gihugu cy'u Burundi. Hanyuma tuvuye mu Burundi kuri iyi nkuru duce muri Tanzania, mbabwire ko impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zigiye gucyurwa ku ngufu. Impunzi z'abarundi zicumbitse mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania zikomeje gutabaza zivuga ko iki gihugu kiri kubahatira gusubira mu gihugu cyabo ku ngufu. Ku itariki ya 2025 habaye inama idasanzwe yabereye mu nkambi ya Nyarugusu iyobowe na Bwana George Ndaro ushinzwe ibijyanye n'uburezi muri UNHCR. Inama yahuje abagenzuzi, abahagarariye amashuri ndetse n'abayobozi bayo. Mu butumwa bwe Bwana Ndaro yasobanuye ko ifungurwa ry'amashuri yose y'impunzi ryafashwe mu bufatanye hagati ya guverinoma Tanzania n'u Burundi. Avuga ko mu Burundi amahoro yagarutse kandi ko nta mpamvu yo gukomeza amashuri mu nkambi. Yasabye abayobozi b'amashuri kumuha raporo zemeza ko amashuri yabo afunzwe. Ibi byakurikiwe no gufunga insengero impunzi zasengeragamo, ibintu byasigiye benshi urujijo no kwibaza ku burenganzira bwabo bwo gusenga no kwiga. Bamwe mu mpunzi bavuga ko bahangayikishijwe n'imyanzuro kuko mu Burundi hakigaragara ibikorwa byo kuburirwa irengero kw'abantu, ugufungwa kw'impamvu za politike n'icaruzo bigatuma batabona umutekano wo gusubira iwabo. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bamaganye icyemezo cya UNHCR cyo gushyigikira iki gikorwa bavuga ko ari uguta mu mutego impunzi z'abarundi kandi zikiri mu kaga. Kugeza ubu impunzi zisaba amahanga n'imiryango y'uburenganzira bwa muntu n'imiryango mpuzamahanga guhatira Tanzania niwe ntase guhagarika icyemezo cyose cyaganisha ku gusubiza impunzi ku ngufu, ahubwo hakitabwa ku burenganzira n'umutekano wazo aho baherereye mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania.